Kao isto rekla, kao registriraj se tamo na forum, tamo ti je super, ljudi sve će ti htjeti reći, vidjet ćeš, ima i za prehranu i sve. Ona meni dala paket sjena, mislim paket, kvačicu sjena i njegove hrane i rekla mi je i koja je i tako, za početak dok se ne snađemo. Ja sam mislila kako to u stvari uopće šta, dvije životinje iste vrste. Kad sam ja pročitala šta ovi rade, jedan drugi. A onda kad sam ga malo upoznala, kad sam već počela razlikovati. Šta ti jedeš, mali? Dobro sjene i njegove. Dobro. Pa dajte to majicu jednu čovjeku. Gdje je majicu? Pa tako košna meni je čovjek. Ja sam se digla jutro 4 ure kad sam pekla čuli. Sad mi je tu strane se opet pelo. Ne, ja stanem, ja pešim. Malo se moja i... Ništa događa. Koji se ofilmi? Ajde se sad malo zbori. Ovaj kruh jedan to dom. Ajde, demite kruh. Samo moramo napraviti jedan... Ne trebate mi rezat nokte, pita sam prije. Eto, samo majice. Sad kad te popiša vidjet ćeš. Ja, tak ću sad biti tužan kad dođeš doma i opet budeš sam. Ostavite nam ga tu pred noć najbolje. I na kraju krajeva sve ono što sam trebala, a i više. Ako ima od smjera, kaj? Vidiš kako digne guzu i onda se ju spusti i onda ju povuče. Tako ostavlja svoj miris. Ma da, tu ti je sad najbolje. Tako štruca neka baci. Gdje to ne radi?